Takok bukusong ang nong basango kaisa important kok lam sanani ma faikya ang as a responsible citizen o kok na sanani ang nong basango ma faikya kok ka ahaisi norok jotono saiman khana recently salni saltam sakang kaisa newspaper o kaisa allegation faimani aboni tiang kok kisasa kok kacharna muchungo sing saimano tabok sini ADC hapangni sakao kaisa chumi kosom koboli tongkha sing saimangka as per the allegation sini ADC hapangni je shebuk talangjak habo nogrogo abo talangjakha without any advertisement notification tai exam mungsa khaijakliya direct only recommendation baina bongna talangjakmani sing o allegation o nukjakha samni recommendation obviously jara council o jara chair asok tongnai bongni recommendation baino talangjakmani o allegation rjakha hangkang tak sanamu chungu if jodi o allegation jodi correct yake kubuyungi tongkhangke tan bagayabo legally tai morally belai kha chaya abang nongno kisa sanamu chungu puilano sini Bharat hakotorni je constitution or sajak tongo as per article 14 and 16 joto citizen ni no bini right tongo bo participate khainani je kuno public chakri wo public ni talangjak sebogo hanga oro nukjakha totally abono bypass khaima nukjakha tamle advertisement rjakliya notification bo rjakliya exam bo najakliya direct sebok talangjamani nukjakha so abo legally belai chaya tai morally bo belai chaya gatek sang sanamu chungo oro accountability bo korikha ta male je sebok talangjaka bono sabni against talangjaka kono record kori o record bo kori je bo talangjaka bo taima sanchai better candidate obo kono proof kori that means zero accountability gate kisa kok hangkangke financial mismanagement bo kalayo ta male uramram no sang khanai mano ADC hapango financial crunch marok rang kering marok shortage marok ঠিক মতে সেবক রগ্ন স্যালারি রিমেং মানি সং খানাও পেনশনার সংনব পেনশন রিমেং মানি খানাও গাবনি বিসিঙ্গ যদি as per the allegation তাইসা ও সেবক যদি তলাংজাগিন তংখাংকে বংনি স্যালারি মতো রনা নাংনাই গ স্যালারি রনা থাকা রাং নাঙ্গুনাই গ জাগো টোটাল আবো ফিনান্সিয়াল মিসম্যানেজমেন্ট বো जों হনি মানো গাং তাবক সানামু সঙ্গো সিনি টিপ্রাসা যারা কামিও তংনাই যারা geri nukungni borok bongni bagi baika chaya as per this allegation joda ngi tonghangke abnang kisa touch khaina muchungu puilangka to sini brain drain ngai or demotivation hani manu ta male jara eligible candidate jara gereng pora gereng sinai nuknai bong jodi sing riya khata mungnai ultimately sini somajo sini society o sin dophawo jara eligible borok mana tongmani borok mayang nai ege indirectly o je mayang nai candidate bobo saimane ani sei chugya borok se manai tongka sebok nge bo automatically bobo demotivating nai botai try khaigala bin thani o je hard work khai ang saksangno improve khai ang sebok thanani o bini bakhawo tai khaba sakala bin khatheinai nge automatically sin society obo je kahamnga nangmani je kaham borok bskango ago phainangmani abo nukjagya ngnai hanga ultimately overall sin society bagi hamia hanga takisang ga recommendation trap abo kaisa khoi recommendation ni sang saimano jodi recommendation dike bo sebok talang jakhangke bo every time bo yes man no masanai bo actually bo jebin political master bono sa serve khema klanai bo kono dino bo khamu chungui je khaina musman khaimi angnai bo every time yes man ma hanai kok ma khanai gabo sungjori sini society nar thangka bo sin tiprasani kahamni bagi ma kalaya it doesn't serve for the better good of Tiprasa society gabo bo chaya gatek is important point hanga ke sini economic abo stagnant nai abo kachai thangnai tamale je talented borok jodi sini ADC hapang yaka sini state o jodi sampungno narang maya gabongni je talent borok tang khainai borok phatarni hasto ma thangnai or thangi samung ma khainai sebok manginai ultimately je bongna talent no use khai sing je rang yaka je economic
जे एक्टिविटी जे बुमुंगना तंगनि abo अंगयांगनाय का अल्टीमेटली सिन सोसाइटी नि हामयांगनाय का की टेक पॉइंट्स सानामु चंगो फर्स्ट संगके सिनि तिप्रासा जारा गरै नुखुंनि बरक बंनि बाय क्याबा डिजास्टर नाय संजे खनाव संनो जे प्रमिस खाइजागौ जों सिनि हास्ते सिनि हापां सिनि जे एलिसे हापां बंनि खुक्तिबो संखानाय मानो बरक सिनि तिप्रासानि बागै होनै एंकाबो जदि इंगै तंखौ allegation बंनि जे सामानि आबुनि against याखा आबुनि उल्टा सकलाय तंखा एंका सिनि जारा गरीब परिवारनि बरक जारा चुगिया नुखुंनि बरक साबनो आसानाय बरक साबनारो थांनाय ग बाइके सिनि तिप्रासा तफा बाइके साखाति साजागनाय आबो काइसा सोंमुं कतेके सानमु सुमाखा ओ चाकरि तलांमानि ओ सेबक तलांमानि abo totally transparent engya song saimangka ta mala juda bas transparent jode fair ang khangke borok tangi huijagai tlangnani kok kalai angka abo sengmung tekja sengmung angke justice for the poor abo baike serve angka jodio allegation turu ungkhangke ta mala sin bisong jara chugya nokni bororok boni kono link kri jara saka tongnai je MDCs rongni link kri borokni tamungnai abo kaisa sengmung kang tabuk sanamu chongmakhe haisi as a responsible citizen seng oje khanamani aborongno seng stop khainani jora sokpaikya seng sini tiprasa dofana seng hamjagi tongo hungkangke seng oje nepotism oje only nokni bororongno simi subanani ingya je fair game je sin society o engyang mani amno song stop khanya nango tamalang kaisa kok saira namu chongo sini society ngya ke any society any progressive society o every time the right person or ngya ka talented borong no sujog rjago tamalabo law of the nature jodi kaham korong namu chongo kaya society song best of the best no song select khanya ni nango ang tekisa konya namu chongmani hingkangke jara hapango tongnai rok jara power tongnai rok bongno bang request khaina muchungo if o allegation jodi kubunyong tongkangke please abno stop khaidi ang koinai o system o culture no sang stop khainango not ang kebo individual no target khaina naya tamale jodi o system ingya o culture jodi tongi thangangke tini masa borok MDC chanai EM chanai CM chanai next 5 years bore taxe saunai phia oje incident oje engi tongonabo repeat engi tongnai tamala culture o system tongi painai gabonani koimung kangge seng first of all o system o culture no seng stop khaina nang so ani final kok khabon tongnai if this allegation is true ang koinai ang request khainai free and fair investigation engthang if ke responsible borok tongke je course of action abo hapango tongnai borok moteno borok nathang ani haibono main concern ke sini tiprasa sikla sikli jara eligible candidate boroni je manthai soktaini kebo amti haike kebo traps namai bongni je manthai no kebo ta shepleteng